مجال روزنامه‌وان سعودیه که دوی جوتمه داده چه قنصلخانه عربستان سعودیه استانبولی و جارک دن درنکه و دروجه و جهانیه سرکیه. پشتی 20 روزان رایدارین عربستان سعودی لخوام کورهاتن کو جمال قاشق چه د قنصلخانه داده دم آلوزیه که د جان خوش دستایه. حتی انها درباره جنازه وی د آگاهی که زلال نجالی ترکیه و نجی جالی عربستان سعودی و نهاتی را گهاندن. لیبلی به بوشون پاسپورین ترکیه کوبالی دکشین سر پیوندین واشنطن و ریادی د بیجین کو عربستان سعودی حاول د همو پرین خوش بانقین امریکای بکشه. لیبلی به وی بویا را قاشق چی امریکا دخوازه دست دین سر پره ریادی و د قادا نونتوی دا بخزوری. Amerika'nın buradaki politikalarından vazgeçti. Amerika li ser Riyadê polîtikayeke nû karîger dike. Biya min kuştina rojnamevanê Suudî ji aliyê kesên alîgirên Amerîkayê yên di navarê veberiya Erebistana Suudî de ne pêk hatiye. Ji ber ku heyamek beriya niha, Riyadê dixwast ku bi qasî 4 trilyon dolarê xwe yên di bankayên Amerîka û İngîlîstanê de bikêşe. Ez di wê baweriyê deme ku Amerîka jî ji bo pêşeviyekê bigire û hem Erebistana Suudî di qada navneteweyî de bixe zorê û hem jî hevcedarê xwe bike serî li rêyekê wiha da. Di rojên bê de ev yek dê zelaltir bibe. کشتن روزنامه‌وان سعودی جالی رایدارین ترکیه و به بالداری تشوپاندن و به هر آوای لیگرین و لیپرسین آوان بردوام دکم. لسروی که پاسپورت بیزن تکلین انقره و ریاد یین کو هیام که راگشن دیالوز در ببم. لیج بو باشمون پیوندین انقره و واشنطن مجار قاشق چوبویا سردمک. Orta uzun vadede, yani bu orta uzun vadede çok aslında... Dema ku mirov heyameke kin û dirêj bide ber çavê xwe, mijara kuştina rojnamevanê Suudî ji bo başbûna peywendiyên Ankara Washingtonê sedemeke. Ji ber ku her du alî jî bi baldarî vê meseleyê tişopînin. Li belê de tekiliyên Ankara û Riyadê ku ji xweft heyameke dirêj ragêşin, tê aloztir bibin. Ji ber ku nava sînorên Tirkiye di bi destê Suudiyan, kesek hatiye kuştin. Ji bo dahatiya tekiliyên Tirkiye û Erebistana Suudî, dev bûyer tê weke xeleke neynî ya sereke bimîne. آلیه که رایدارین ترکیه لیگرین خویا بودیتنا ترمی روزنامه‌وان سعودی بردوام دکن آلیه که جوالاتین وک هولاندا، فرانسا، امریکا، انگلیستان و گلک کمپانیای نودولتی یم و برهنانی راگهاندن کو ابشتر کنفرانس و برهنانی یا عربستان سعودی نابن. جبروی که پاسپورت بیزن دواری دیپلماسی و آبوری دا روزین آلوز و بکیشه لبند ریادینه. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.